kwezi wanama watukufu mjihunda o harumwazi nsaranza za hii dunia. Khairina amani nga mjombo shiriano vanom liyo. Mwenyezi Mungu wuju mtukuzani ya mkhifadhini. Yarini kihasonti pia hatima njema. Watukufu tikahujani imhadiseni babi haruma mada nzima ni video yangu ya jana. Ukaya tizamba kaunga wanadamu wengi wajonelo wanai. Yabo tikanza nje ni nanue wanano kwa watiti. Basi video yangu ya jana de mada nzima. Watukufu vanu wanadamu wengi wabirao anitono reactions zingi za wanadamu boko tizamba na kabula kangu wajonelo wanai iyo de namna he dunia ukabanu ekaya wanungo harumwa dialogue hawangi shambo deba mahadisi wandu tutuelewana boko wahuelewao na watuhuelewa iyo normali. Ilo muhimu ndo tokaya mitila umambia nukaya ambati lupa webeha andu na washie wahadisi wajina hipotezi zono konje mahalisa ukasingara nzao namna boko inu shambona rumwe pedagogi wandu some sana andu bula nematso ambabi hambabi andu do nenzi andu wanzo wabire wale orenga mna idehula wale orenga mna idehula umuhimu wa mzima narekaza nao narisomesa nao. Marogo wanu wenji uje wananiyo kaya reaction ziona ebanu wehusejia wanga ebanu hahula ufanjao ani tina ujabanu ndofumbu wa listi ya wanajamu na wasejia na haula na sahula zote njema haukanja kauzifanya ho wanajamu wao shatu kufanya ho binadamu na ule usila mohatu basi situ anja kufanya bari jewo imihumjua wa imiti mji hawoi yemhu yemnene yemfubi wa yapo mitame ole yapo ha jumani wa yapo ha nyuma shongo haudomoni hau mtamdu yote ndiho ndio binadamu ba marogo zimena kanjene shelezi wanadamu wengi ukaya ema mrunjo mvumbu abantu mzima ukaenda ukabana misuma hangu na benga ani unique manga mono mrotsaula ni sahende na uzimezihisi ngamjo tindeni tsahe na kabula ni juwe ukangi lazima ni ziyo mro uti ani utijiri utivuwe wale ajali nitije ajali ke jahana mjizi ukirija sha ui hata pala hafanya henizo fanya ranzi habiri heno bobira hakawana afanya henizo fanya no ya jali nitije shaija kajamba kana usaidiwa yujo saidiwa no sha emananjo vumbu wae mruo harumaze rezo dabo kemruo wae harongo harumaze rezo tiba hanibo shamara haba harumaze rezo eza ndo namfanyia njaka uzifanya bani humjua kwa njaka humjua personnellement njaka humjua umrundori ani ukaya kanti bazimari hadisi njaka humjua shatika uparo wona kwa hii maana mkomori boko yena jitihadi anzafanya marango fulani ebo ngabo lazima nifanye mnangalao wa heni mnike emba binjo ushinda wala ngujo balankasi shola ngujo balamna karigo wala ngujo balamna ngala wala ngujo balango zinji wajua mseji wala ngujo balamna fikira ba ya jamseji wala balemnelo tibalemnelo hango timsedia haja mazirezo no de mwana ma Ortega lewe mana mono Ortega yalo Ortega ta ya créer ndini humanité na hola no sahula ni mungu ni nanduwa wana noni wane no mamdu zangu Ortega na bahanu aliyo mbushiru khairin amani na mimi bahanu ajukaya ngamjumu mbadi wa njema no yake Ortega leo heni njema johunda ngamjujibiwa je helikani bijo hunda ngamjokoza haja mazerezo haja hapo shamara habe zinamfanyia ambanga tijonzani fanya ngo fulani okay tijenforme tipara le shirika lifanya utijinde mixage jindo bina dobi boîte de mixage jindi nende ni tiwapara wamba okenga sina tiwapara tiwambie ukaya na mrenge mwipahe mwibehe mala fulani mwiprepare mwibehe mala fulani adresi sio warenga webeha pale zalama hizi materiali hizo wazibeha pale wazinika Ortega donc timwambia no kemananza mbao dabokaya mruwaye wae haja mwaze rezo hakauzibosha marahaba hazifanya shanja kauzifanya bari jet kanzaja ni bosha marahaba leo Ortega kimanahe kana usuramanu wale wa hafula hau emrumshahe ya wavunzi heshiuno kaka uri hanarali kume ya
angale mru mshahe shangu joka hanza jakaze ya pares association pia zindan pia zimsaidie haukaindi hawana basanga namnangalawa namnaunuzi namnelo he namna rashinda ritanga hemremba byashinda hemnejibu ajoshinda riwana no Ortega yasili hoye jitihadi yakaniyo nile misomo yakaniyo ne jitihadi ngabano tsipoti tosoma shaka ne jitihadi hakana mba ilmu yani kiwayo ya tapala ya ihunda ambazo sasa za dunia hajafa ya fulani tufu jamalifu tono kabango mwana wonge lazima bangu nitange utimitsami holi utimo mirereni umitimji shawo mwanadamu mkomori hamada misila muhammadani tizifanya timwabeni kama nanzamba udapoka hazamba harmazerezo ngabo mwambani hadisi ya kadabili kemru hata maningo nzo ya zambe ngujojo zamba shatino vumba zina lahe wana mawenji harumaze tsanata za dunia tsika hadisi ngasina mahakume na pima mingabe ngabo za ajiri ngasina pepre desina sina pepre 3 mois tsina ngozo zifanya hawenji tsika hadisi mina wana maka Egypt jana mbio kama ngabo problemu fulani baka mwana nyasi tuo shi mwana mawo kataka ujua kama ujue mruo mihumjo karla mji mzima manyo manasi uo bo hatolonda ni akakaja ya nibelwa ye atoa mwa yafanya unge na problema hapo hata passport yahe au la si ula tsamba okay enga wene numero telefoni ya hemru ya unoshla iparisizayo hemru ya randaje ya mluwenyu mba yafanya amba singa mjosi Paris aziparisa hanerea tsipara emru tiregle za fere za hendu za tuwe mwananyasi uo bandrzamba unge pare ngwe shipare sisi regle silibelwa yaha itfazira kuzati kausifanya halillah akawa naama na wabeha Maroko tuwanama mempermemera wanama wanduni wajiona unakauka na jitihadi alibebi ya wahenda wasoma warejeho masiwani wasejia uzifamiza hao nuwana hao nuwarosha hao yende langalawa na kawana ni mnaunuzi ili mauda tidoje ni miliaheni wakati ya mbukaraja wanagaminanza bukaraja wani mwana katsinadziwa izo ndizo nakunzambao shaka mtsonelewa tsamba tina ushinda ni wavumbu wa wandu wao kama na ushinda mjueze mali nazila te periodi yake net ze milioni nazilata hamwana wanadamu na wasaidia rekatoli rekumwangu wao wamenyeha rekaja usha tafadhali kawaskani baroko mkarso katsana dozamba hema stehi ya huwa wandu wao wote pia kena ukiri iko wandu wa tamanuka karibu show Mahamudu marahaba menji hizo yafanywa fira hao shanjambe wazifanye shanywa fira hao donc shati mabeneke emanana mbao na vumbali zina la Ortega na kemru hazamba mazerezo mziono hafanya live mziono haziontipia na wenji to vumbuwa wandu wakoza hafula ni to wao relegare rimbeho la pitali kanojo hangalio bakatonda ngo fulani na toema pesa na liba no yangali wano yatwa seromu nlibe shambro izo karitso zamba tsina ukatsiba ndo zamba ngo wangavi na mtafadhali mrenzi yeupatsa wanga yeuhaulo fanyeje babongo kabakatsa hotumo ekaya banki au sanduku liunika majana maili litena ludunguni majana maili yana lenda yubarikisha mgu hajelezo ufanyao zibarikiha hata hujuhao himi ngawe namba mvu harma ya kiba hudi jizaze majana mailizila lilati tumo lahe lesaluku zema jamalanga zirejezi wao zilisina zini na mrajine yende ya tapale bahe ya juheme shabu karsufanya tumo nga mwele ona itumo tumo jonatibu ajuka tidoza tamatabwati luti tumo wala tijupatsa majana maili undajize majana mararu ilo tumo shati onesa ukaya ndo usejo wananyasi izo zifanyiwa end na ilo tibu bwana ndo watungosha ibanki watankelo baba la juma ilo lafanyiwa hamade biki likea bolido patsandu mapesa yoyo ukiribeshe mnafuko mtiti mnavala umuhimu wake wanadamu walona hikma walona imani walona ukweli armazero hao walona ujizi ushinda wendeseze ndongo hambabi washinde wadoshinda waangalia waetudie haubelili ya wandu
no wananyasi hambabi we maruha hambabi we pwangayo ili washinde hambabi wajirenge maisha hao hemi duneni hono basi Maudu ko wanu wao harumaze famizao bajira ajali ya hafula kemrumsha hao emwana hao mbaba hao mzaza hao Adindu marongo ya ajira kozale zito hayamna zini ulafanja shawumri hanambavi washindi watapala walekeza waangalia yode manambo kanarilele wananyasi namna ya ushinda wajitashie shariti walele namna yokawakensi wadolinda zajali zije nge wakati ila wefanyaze video ni mafoto wewe yabo ngarilelao fukara ngarilelao na umezi ikabutirongwa nani ina swami hilwa ikatirongwa nayi yabo abona swami hilwa sheyo denzia ya jotsongeza hambabi armweniji wananyasi no wanaama no ani walona fikira njema wajohanza wabasa uhe no watsonzwao neze banki 25 nema vama na wahensi hatu armesi yasani zamba uheni wakati namna lazimu ribasa uhe izonga mtsango tena eza he siasa ya kaulazimu rishinde riwane hambabi haurongoza wananyasi waloma siwani ya ukaba nema namtsona izonga mzabweni wakati ema namtsona likoli dabo kaza ngo zina ema namlo na maraisi wa ina ministri wa dabo kaza ngo zina tijaba sangizo za akiba ngaranzori tsange fikira ngamtsangwe fikira shaheni barogo mrajo jatsange botsoro hama expert waje wadupa oboshea hamangu ahuyao abongo rideo abongo fonjao abongo mbojao suda mndo Yeutsa usejia wanga zayoshina ni wawaze awasa kwa jambo bo wavumbuwe pia na wavumbuwe pia fanya listu wavumbuwe tijao aukarizoea senongo hizo ya ukaya ani ekamruka nzo ya menye mru mruka twazo mwamba ekamruka nzo ya menye rogo mruka twazo fanya timnika ni mnexample mzima uo ewa Ortega na mwanaama mwenji walwaruma misomo no wakati na kaulise na kauseji wanaama wahundeze exameza hao hawatwaliza ni namna wakati na kuendeza ndiyo na kamhojarirano wasa onzi pia na kawaseji ya norifanya ntrema wake wahojari bao njambo kaa awanungu wajojaji wanshinde sufanya ntrema bazima tuone sana namna lazimu rifanya ure deparire iliri kiwa hojari sonti pia wanaamara kulise bazima makati muhele wazele so haraka muweleza rekane jeo rekane filosofi rekane histoire iliri hunde notinje masonti pia juju basa uharike na ankli sonti pia na wanama martisti wenji bokumu wanatiwasaidia izo ekangwanzo wazambe waju zamba reka mali reka mvu reka ide mi wasaidia na wanama wenji wamalo matensananza za he dunia zondrabo kuizo mzoea tijao ye kutsenda wafanya baleka ufanya la tumo la hangu marhaba menji mdi wazo kaya makate menji Facebook FM wakahonesa wanaja mwenji wakautabia wanda waparalize na rengo mrongo na mbokaya emruwa wanruwao kamjozi tola ushahidi yabo au kaferu wa Facebook FM wajozi tola ushahidi na mbokana mwambie ya ukangwa jojo enda mwe centre za karajali lezo centre la education na kine wajure ngwa en charge kwa nauli batara linsano nende ifunvwela hangu na sitsono mzima de ya haja kuwa ka gendarme emru imbidambo aniyangami haja afanywe massage yahe afanywa zendinza heyane hakemeduke jakanamba mvu zendinza pia rani somfanyisa zendinza sukana bezo ya 100 milioni da sandaru yohumrenga en charge wala mfanye massage wala mwenza mashinila na jau emruotsi mono kadombiri njamona tena tam evanu kufikiru ka rimpara
Kaeni mkofiru kangu jamwe santra kara jalijiri wazima pesa runike. Rikauja nga jojeri wane, ritsange hambari ruseji unonoa horeje. Shaka uvura msi, yeti problema hatu. Ikawa nzofengi yeti problema hatu. Ikanga mjior ma supermarché, hautsonu mrungu halendelea, nibala, hanzamna plakarkaje fin, na mnike neule mbairu, mitsimli kama pesa. Kati njio supermarché nga mroho, yo kiriti yorege mna pake, wa sandwichi, na mna indi njio timhatiza, tangu kaa, timula na maji timnika, tamaenwa, senzangu. Haukami mhara, haukami tsomnika, zira 20, hauzira jana enda uludange havuru, hauhende enda uluvino hano. Mihumnika. Mbenu yale, na sandwichi wola yale, hauni mnikemba maji, naritila maji yanwe. Iyo ndi tabia yangu. Ebo ngabo tijana fikira, ya ukana rifenjao. Shangwa nungwa zonao, bongodo wandu, ya bongodo za association pia, bongodo kawati mdu na mbea. Mwanzo ni mwenesa nuka ngarilelao fukara. Ni namna hiyo, ngaritoa komorifikira mbi na rohombi. Haukaindi, haukwangu wajodo hunda kreativite ya huja wende wa rende ndongo no muhimu wa tsohura kama juka abu, haukade sirabu mwangu. Na wake namna ya utsuja, ya usaidia, ili ita association soka jojo ukaya, njahara kasiti kaya. Shazo udunga, pazapa, walo sur le terrain, wangalia, waresanse, wasaidia ila walo mwe urgence, shaiti toshizeba la kari wasaidia mwe urgence ila bahi. Na maudu wajolisina wajewari milie kama disana ula hardiha, hafanya reshut. Garanzora ngalarmwe entourage emrubo kore kande emrumshahare kande emwana ujokana mba activité jo permettre mse daruma activité ila reka ufanya suduri reka maçon reka jao rimse ya mwaza zila ili ajojo ushinda fanye mbahazi yarenge en charge hankado abili mze wahe haumzazaha we mwanae shakarto mwe hatibala refami kamira mwaka kabati tabu na mtori pare nimerotio kamjodo jwa mwe ripara sijau abongari niko wanvajine fikira zinji ngilazimuo ya ukaya ekari sariseji ya mwe urgence izo gari zifanya izo kamzifanya wenu siku ze urgence hizo champaka bangwenu wakati nsodero wa ze video ngaze video ne mwene sani wakati mjo kubali miti hana malezi marojine ti hana pedagogi ni rojine ngawe na mapesa bote nende wafanye bo fanjau yabo rone so wasedia yabo ya usedia wanga ndani sileta ni horelio kasi hawarumo namna yotsanga fikira haubasaufu wa ujimlifu wa hemaisha engarju fanya nori basauhi engarju fanya ukaza jalizo ngajodo jiri sha ikanga wanadamu wenji bokoa basauha za jalizlazo ujiri sha bukar maze famii wanru wakane mbahinru washindi wajokupe na zila wanruondwa za ajali wakati ila subunguze midzo rijokupe noa wani le vrai nécessiteux na walabo kunga walazimu wangalwa ukweli kama yatima rekawa nduwalufu mafukara siki shakar na ujaribu miongo pia yukaheni mru hakuwa kati hiyo wajuja heni mru gujuhujare ulone rubtsona umuhimu wajuka ngabo mmango taunu wabula purkonjo kufanya effort amjorante hangu nifanye video hause demande nsediwa kuwa nduwa sediwa onsi pia sijao hizo dizo na kahamba chao ngawe na mapesa ngawe na chateau abo hono ngawe na chateau ngaronao ze chateau lonizo ngawe na ankili wala usomwendo yola wena ankilinji aweja jao na munganya ursuije ekango tsoibiwa haunga bo jalousie eminga mloko tina jalousie nando abo wonge jalu na fundi wonge jalu na fulani sina ufumba sasa ufumba madzina yatamba kanti vumba dzina la mundu eminga mloko tama jalousie ndo njo kumtina jalousie ngonende njo tina jalousie hindi
tafadhali maranzi da yote ni horelio problem ya jalousie ya hindi amjo kuchina mkomori jalousie mara hindi nyindu wanama siju kati batima riri ndazi namna yobira heni mrajani fikire haye kamndu kajeje na fikira ngo ambo rifanye bane proposition honda hii mrieto ranzi dabo mruka tsujua wandu wenji mboka mbo mahamu bukaraja mkomori mruka mtende mruka mbadingo mkomori hamba nrendendro nurende nai nurendendro zetu kwa hizo tipia risunguha angatsuka za panzima hoso na pandaro lingoni yone mana tso avancer kazi za politiki nga mambo zenza lazima ribere rikanzo zijeza maisha nga mambo zenza lazima ribere chamnombo ka bubu pwari ngoje dona kilinji wala na kilinji wala nafanja ya kamjo kama ndio watabi simambia nukayoni uyengo mru yekatwazo mabia womitimanza watatimloke watifanja tifanja unanza ukujananza wewe kwaje kondo na mazinto kukusana maroko lishna undende kuna unenjeziza nukta mwene shangu sina unjeza mweha kuna ule riziki yangu sina ujuleha bada botswana ngabure ishieze fikira ekazo nje mauzirenge zufai ekazo mbi uzilati kandi zanugo zonte pia ngamtafadhali mrenzi dakati kritike nongo jaka uzikritike danga mijalu njaka uzikritike danga mtsoye nga fulani hauntswanzana da mwasediwa asha enga msediwa wanga nabo minga mjibiwa ekanga bwandu wasedi wao wandu ujo ufanye misaada yinu yika ya hikma yika ya ankli ilo wandu wala maudu washinde wajitengee wawade wao wawarenge hemi dune mihono badema yatima watu ushinda watu na mru wandu ujo wangali en permanence shamru ulona mbaba ulona mzaze ulona mjomba wandu ujo mjia wafanya sistemu wandu wajo kipene alimedia ne mwana wakati ila wandu wa habari wangali ya mwefami ekemba befanya hazi fulani au mzazi ufanya hazi fulani wandu wa msaidia mwe domeni hiyo ile mbaba wa eka mjo kemzaze ushonya wandu mula mna mashino nyumena mwerea wamule mikasi wamule ze material complet ili yadoshi nefanya mna haza hahe yehundazira majana maile kama nangwanzo mna paracetamol haumnaje ushinde mulia yabori lele emzazo la mungwana abori lele mbabo la mungwana ne familia lele ike nyungana chatindo kana mtokanti yabo numero telefonitiyo ngamjodo para yabo timana ngamlela ufukara ngamlela ufenya ngamlela mavutoma mwinji no mavutoma uo iyo siyo yafuha karno projeza maji ngabotsawo ko banusi mwana Suambio kabanga mtafa kairo hafanasi inde mana norabe mazamuri yalekeze rifenjo kairi sabu kanjahara emazamona abelwa de mazamo yo muhimu yalekeziwa dayore mazamo muhatu yokadwanzo kana kudi yuha malajile hau ya hamasanze shema zamu wanuko ndio vuruza kushu no vuruza makapuka izo muhatu sikarifanye zikushu ne makapuka si uvuriza armaze likoli rivuriza armaze plage kula bokosu tsarushia tsambenzi yoka le mazamu yoyo kana kudi njambo kaya watifanya rata wangu wayangalia ya kamema shema zamu yotsi muhimu rano kariveze likoli ribe mabangwe ribe zindo ili sisi riluna muri tikewa wade ilo wana hatu kandi warumpiro mbani watipaso hema haro hazila falasika ni misumari ni magari ya vurizao hai ya bungonzo rendera dore da karna uveaze plage ngatudo hema zamu da kero wa fanasi tsamba kero wa fanasi ina mfemu wadunge kero wa fanasi na mfemu wadunge banugo juo kema magare mema matukufu majamalifu de magari ya lombe boni zenyu banjema nitukufu ni jamalifu de zilombe boni maisha ya kweli nde ya lombe boni na mfe mahunde na magari ya kweli mahunde ni majumba ya kweli ne maisha ya kweli mbeboni na mfe na bumukomori ihanze de mbeboni sheka nzafi bana roko kana hu kero wa fanasi na mfe mwadunge
ikakairu afanasi heni mrabuka kairi wasa wafariki dunia rahanasi mihambo ka etso hufa waduge Ulambio mbeboni do valo maisha bora valo wanashe wema valo magari mema valo jao ema na utsofa haraka hinri utsonda mungu ya urengero hona kabula wahafa wenda mbeboni waundaza dogezo zontipie bomtukufu hai ebo kongo wani ngotso sifwe akhira abokere wende akhira na kabula ukwa ngotso la wakati abongo la wakati dunia yekanga we hani kananzaya na unike utabiho yale kawazi na unike ulo masikini unike zengoya vai kamade na urenge malala unike utabiho ulo masikini unike wano ya leabone na uke mwade kairi dezo mtumazi fanya imbe to silamu yo batani wo fit tide namna hiyo ngamwelewa usilamu nunai yeka usilamu lo komori ulo usilamu joka hunsomeni ke islamu nsutsa usilamu nsutsa namkerade ebo ngabo tukufu tunokamle khairi na amani ngamjumbushiriano banumliyo hanyo tipia na ujelia kazi ya association hazo tipia zisaidi yao hazo tipia mafanyo hazini tukufu ni jemalifu shange lazimu encore une fois mrevize zile hazimzifanya iyo de critique na kanzani ibehe haukanga mwanzo mlele wandu wadoka na ankli na ujirenge mesha hao hemi dunia nihono haukendizi yuka na manufaa maudu washinde wajitenge bali kanga tsuwanza lele ufukara na umaskini na umezi kama titabu na mkontune na mnai ganganya mwanza njema kheri na amani na mbushiru mbanu mliyo watukufu jamalifu